hey, 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 hey. Kannabanin Maori, detabase, ya punta pa katapanan ka Maori riki, na ko imi kami ya ka kamti mato ni mematak, andoro ni nanun te life un te tayo yo, ukanta ni nga pa, tirare na te akinaki, detabase yo, nariki pa, ni puan te aswa irura ni kapane, ngaira ki stime to an mematak, ngaira ki stime to an doko, nungongoray nanun naromantab, kakatike yo. Ya punta pa katapanan busmay na ko imi ni kapane. Na kon na nateka ti aswar na riki pangaya ti tirongorongo na riki pa ti kora na meure na ro ni kapen ni kona ni kaira ni kairira na kon te kanta ni nga ari kanta ni nga ya ti aswa pas na ri ni penen to ni kapen ina no meura ngais ka ko wari ki baya pun wakan anatai ari nang kuasiyai na naira ngaira ki stime to ni kekeyaki timeton busmaya ara sa kapara-para ara misinere takarimi ara ngaya na tabiaki na sepangaran te tayo patira ari na tayakin na koira anari ki pa kaniya rariki na kon narawi awara sa kameo kampane ni pusmaya kini kapane iki kamena yai kamme mata ko mayai ya pusing kami pasana na tuwanan na ratataro sa kaukira de tataro sa boberaki sa busiko tamero ya suwaran tetabas sa monte tamero ayo pakonaroni ra may muan na in karakwato kina ni kota ki maturongorong to weri na te kina kina koira pangaya karikian si pangara ke kanara ina non tengai na yo to wea ari na kona andi kita wea pakairan meura ina non to wiki ai sebusi ko to wea kiara kona mas busi ata me maka pena me na irora ngaira ki si ro kon te te sai ngaira ki songora kona kakapaya ari na winam teka kakapaya am teka kakapaya ya kia na ngora pasakani ko iron nasim ari Yesu Kristo. Amen. Ay bukin kau karantene ni jabu siya kain eko sa fo pa kanakwa tuwa na item. Hey, 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 testing. hey, hey.
Testing, test. Kamdapan ko nami amuan tatang roy. Sarokon tatay rin opsiya akiasan mi yoko bukin narakarya pi kamakera kina kumuay kay. Sotaro ibukin narakapuy awara karya.
Kurabo ako ito tamera mantamakan tamero ang titapes sa iyo. Ada sa mga penden pota kian wem numam. Hindi kibatan tara maudi ko ngaira papandam turong ngaira. Jawa yo to ya away jawa ada sinang koki ay to ya na koim. Kakapayaki ra. Agi kwasan ng anira inon to wiki. Eto kimayro ra to ya sa ko inon. Harapong napoy ko kiyam tabes. O nakakapayay pe kaya nga to ya. O kaya suay nang ato ya. Kung mga dingin na no ya to ya. Pananora. Kakawagin. At nakakapaya. Ano man. Pegi ko suwangi na to ya. Pas nakoki na koim. Pakakapayagi ra. Ako atan narakamomo. O nakakaitaw. Nakoim to ya. Narakakariya to ya. Susi ko pa naman na to ya. Nakundam kanta ni nga. Kabusin ako pegi ko tangi dito ya. Pero ako ko iyam rungo-rungo. Antaw roy to ya. Nuya ko antaw roy. Tiyo ang napa to ya. Imay na kim to ya. Payay na ngay kain kapen. Iron Yesus na koim. Amen. It will. Happy Sabbath. God is good. All the time. Tapos sa iyo. Yapon tabi. Kami ako rin na koimin kapen. Misi na rin may mentyono ni Mainok. Kura po ibukin ng busmaya rin tamero. Ora kanta nga na pa antitapes sa iyo. Kurang ini busmaya kinapa ino antitapes sa iyo. Antitapes sa iyo. Ilangin ko kuring kay kuna ng mga rin kinapa utay kurubu kay. Taya kinana taya katuya. May main na sinakon sa pangaran titapes sa iyo. O tangi dia pan nasi kay rarayang on takara kaya ragin waririke. O takara Erikin teriki uwa tanga tibi mewa. Ayo tapay eriki patakabuan pa eriki tari. Takabuan pa yan ne bondi kiron chama ta eten tatay. Uwa tanga tibi mewa nakaten ka waririke takaraki. Pa nakaidira na kun puton narakanda dengan tatay. Uwa tanga tibi mewa ay tira kin kande pa nga temporary debota kin maguri nakawa at fisheries. Ay nan na utay kande ng maguri ay erike travel kaya trip nako out iron. Asa na kon karawat the trip the yarana kara trip pare pa nga the southern trip sinori ya men titira mayak si titira mayak mo.
Asaro ko yaro re asito kan ta kaibu ke di saka wari na kaibu ke di bota kinako. Siro kong kikay, tuwa na tapakanta, yari ka uyang o bandang ino kung tapota po itari. Yan ako kandin tapota po itari, yan na temeta, parira ginawa ta temeta, paribu kina pa, tante po, arakura kina pa, kispeni na manang amang yan na tuwa na temeta, yari ka uyang o, bandang ino, nungaw itari, aka nga, yanang punpung tay. Inang pun kan, yanang pung tay, to tiyak, I mean, no, ki, yasa ni tira, no. Yan ako tiba-tiba, kataya. Ngay, ipunruro ko na buwakan naman narure kitirawa ari yarure kangay ipunruro ko titaya no yay. Ang kanni yawawa yari ka uyang upan nangiriri tinani ka ay kirang apen inububusi tari. O yarang sinawa di ka inorya. Inura te katawa ay biri-biri. Yung mga nuri tinani ka ay kaya po tinantakapi. O yapen iniriri ka yari ka uyang o. Panangiriya. Nangiri ikay kaya o ya kasi si kagin jaira o yari ka uyang nairi ikay kayo no sina ko ibukin wayway no sina ko mentera wayo an na mga waw ari bukin kay pare kura jaira ora ka nga yamuan nan nagimemea ka tito po sinanukun wayway patabukin ari yatani yain tisabi ndaboy kanan nidi lagi yaw sinias det ureyo yata ben andro ko nena no yo nangusina kon yo sina kon dera waring yata ya, yoruri akin tino, yoruru. Erik yang kia mga tapi kasu, no tasu nuerak. Su nuerak kata pa Erik. Yo taro ya su atuan tino ya punti na pe. Aya pun nuri na pe roy mo ungi. Yo taro ya su irang peiti roy ingi. Ita pe kasu, aya tino ari roy, paruay roy. Aya pun paruay na pe nuri gras. Ngay yatay ya papoy si meaw te gras. Tira to pa Erik. Ipakati kiras ari ori noria. Meri kita pin kasi ka ginjaira. Tira to pa Erik. Yakatay ente po na ti kiras ari. Ikaway siya ipan na te po na. Diya ka ginano ito. No wa temita kikani suwa temita. Ay te po na na pe. Tiya ka kiroin na no ay. Ay pun te po na na pe nikangay. Meri kasi ka ginjaira. Nangiro ko yay pato ito kikay. Yakirikiru pa riya po ni ko pa. Yaw ko pa rin jaira kasi kainan ko. Ay werak. Ay mga mante po na pe takauantay. Yama po si bata po na peta kauantay niyang wana penarik. Ya kino ko na pe inukantay baka nga ipakatuta na. Ay, ya mga wera kina pe apo no ikaw. Ay, ako pena ko banggi yera kaya kauantay. Ay, ko ako na nakakamaku di piyaw. Ay, ko ako na nakakamaku di rangaw. Yeme te pa indapataw. Ay, yati itahari nung wawa. O kangay. O, ya bibis. Oy, momo, wari, ya bibis. Ya paparuakin, tino. Ay, yata ya pa ya po ni metin titayahan. Pai pun nage jama te ako na niya kirariku. Age jama te ako na ni pas kairariku. Age jama te ako na anto kanta kairariku. Kita ano pusirariku. Ay pun singay inanontari no ari yata pen paparo obu. Tirata ba yari kiro. Si tuwa na una makin na tita yari imain ay ito pan nang tipon ako ano pa ano ka buwan pay. Yak ya ururing. Ururing ang ano kinako. Imo ururing ya ukaro mesinaw. Pai isuay niya yung tatayahan. Ito mo ano pa yung mga nuring niya. Tamaw o sinaw o tariw. Takawawa, nururing nga mga regiraw. Yung mga uring nga, aswaw. O yay di aswa, ayun mekin na. Metakabuan pa iraw. Pai isuay mentaro mauri. Epen ya uririki. Nakitata na mauri. May uring nga yay di aswa. Ang kay uring nga yay di aswa, tirata pa yari giraw. Yapon takaruan na ba? Dita yari. O ayo aron takaruaw. Yesu, pokay. Si tuwa na utakarwa. Ngay takarwa ron kangay. Yesu, pokay. O yung kumena ko ba yapon nora na betawa. Yung kosi na bentitay yata. Ay tukura kay tahan ka papa. Adi akatayen na betukura kay. Nkapin mga kayen kosi na ko yan metino metirana. Adi akatayen paano sino ko mayay. Padi ipunurawan titayan tiraw. Merang kumena ko na betukura kay. Atapin ni pina Korea tinokin katanya nusina ko na pen kin wari no nusina ko mentira wari itape no buakari wapun nungo na pete pana Yesu po kay o anura jamata tape ni nako o sinura mo monari taruwa manaw ita ko ngay papun singa inte tabuari nangayang kita karwaya Jesua o ngay Jesua punimena irariku. Ay kos Jesua rinanoya.
ano matay kaya kosin ti tayari ni kameway ndawa. Ganaro na pa anura o kapara ayo tukura kaya kameway yarore o nakakuha ta pa yarik ni ko tagi meraw nung makuri agi mendefisheries asun si pangaran non ti tapos sayo taku te kana Yagirarua Joshua. Yagirarua Joshua. Yagirarua Joshua. Angia omata kita ando ni meki. John na bayo. Dita yeye to na kin tirawawata. Dita yeye to na kin takanganga. Ikuna ne eri kin bayro ya takantaninga aya amwana norome. Tirorome ari kin eri giroya. Yero ko takantaninga aya nang arang mwana nikakya Joshua. Anang ngak ni meki na Joshua. Pa yai Joshua ke ake Joshua. Pa iroya. Ai kwa. Joshua. Ikaw ba Joshua yung au tataru. Ikaw wa Joshua ba tabiyanga naukanganga. Ganaro na ba asan dege akakin sisira kay rora. Inon tinanda wawata. Away kay akakin sisira kiniyang way ka ako na andi kinakoira. Ngana siya nang tona kin wawata as sinang muan na nagikunay watara yay. Mentetapa sa iyo itangin pa nakairin kami di kaki. O sinanakon tirongorong Don rungo ya sibuni tirera ntepo kasina ko tamakor tenua tikibu isua awanua si wara ki bunte tayo may tangini kami pakan na mga punwara ka tirongorong ande ragin ko ngora tirongorong ay oy tangini pa sina nakaidin kami na kon tirongorong ayon nagatayen kota Joshua alin tapitais sa kakwawa o sa mga muana ndoroma irona bayong wara tataro enora tabayer sinamakin na aristona kaya ikiyak Yay ya, kaya ngaya. Ma ayo tirongorong asinakani rayay on kinayay Joshua. Pero kaya kay tayen sisira kay matayen Roma ay kay kanaro na pa ari kay rora na ba kay. Tiki busuwa sa boy panarang kanaro na pa kamnorya may kan. Asawari kaya tuwana wawang. Ay taku Yehowa. Ibon nori rawawataya awamata ay kaya na yay kubita. Ay yung tangiya ibukiya tante niya payatay Romeya. Iru pan nakamawiya, may nanunipaya yay kupita. Men kay diya ra kinakontepe ari, nakontepe eroiri ay papaki. At tepe eranga yay tira ni memme, ay kanime men peru. O ay tabo, sipun kanan, masipun eta. Namoraite, maperitaite, maivaite. Yay pus. Ayo tirongorong ay monta kakongra. Tirongorong ayo. Katayan suangira rongo ya subuni tiraran tetayer ya tau turunak yai. Sinogir kaki on naksikatayan karaki na tuta na the background ni nanti rongo ayo. Away tetayer tekin ba. Iro ya tinan Bible scholars akakwawa pa. Na ya time right na ya katayan. Ko great man na ya tawag yai to karakay pa tinan pura ngaya kitinan ten kay ngaya o karawawa ta iro ya subuni yai kubita. O kaniya kinakon abu buat diri kitiman. Arinan na baka na abu buat diri kita mani itu kora kai entau tiaka nagi ni pai ni kiri nagi ni kai nagi pacinan pura ngai kia ayat tiaka tira tu pai hari kiri itu kora kai arang rota kin tirawawata arota kin meraki rota kin pai ni kiri nagi aro yang kona ari kanga aku na karo tu pai hari pun tangi dia jeta yai yai na bete paro ari ekan yai ya suku itu kora Sinta makoro wowa. Tira tu bayari kiro itu kora kay hatang wan meragi inanun temen eragi na papaki. Temen mane inori ya Joshua ngen kerang ni men Joshua ipen nori meraki ya tu kora kay merawawa taya. Te bayya kora ya Joshua ikaw ay siyan nori kagi megi nori kagi ndabatana. Me ikai sibuwa me naturo ari mote ndero ka ari eura. Modin tita yane, yosin ako na ba may yay kubita? Yan na ba takanda nga modi, yay din tanga modi. Meraking kinori yan, usuna merarana, ari pa inikidinak. Yay kitaw kura-kuran tuwa modi.
Kamano yan ako ragi, katayan buwa kay bukyan ako ragi, inakatayan kami awiyan ako ragi, anausu niya pera metakanga mote, iya kita ukura na. Ay man kakyo na ko kito wa mote. O mote ay yin dita ay men iron taman buna. Ay kamera kisi mote, o teta ba ya koroya. E kais mo mga yan, tiyaro ka di yura. Ay aswang at ba ya tangi dia pera koroya. Pera dia inako. Ni kaya ka tangiya subuni tirera ari yung tiaswa perang koy no mataya may nanoin peya to kora kay ketinan iyay kubitay kay oan to utana tirongorong o inanon tibukyan yay awa sa pangaran dita ay tangi dia panak diyakin naman kami atamuan eta kutaya kana Yeswa enorabe na yeron na sinorian na rakibuari enori tangiya Yeswa ano amatan dita yari pa iniginak Abu buat diririk garis karawan yang wat mana abu buat diririk. Toronaki, ndrawawata, nikainano, nimeraki, onna kerike yetega. Awain kanaro na pa erike na koira. Ay sebatuan na diririk ay sebairaw at na makaina. Ay sitona ki ndrawawata. Kito nimeraki, mesi tataro, kisera, kiska amay ngaro animek, meyaki kaya kaki. O tiada ba yerik, sabuni memera na. O sakanga inat, oh tiaswa, wag yung panara. Oh, yung kuna na pwede kinura. Adang ka na, sarang tangi na Jesu, inaro kung titay, si tangi dia. Oh, tinata ba yarik? Yaki no kung titay, si tangi dia. Sana ko yan na ba asway ka, kanga arang ni ba isirik, ilarikin Jesu ayo. May Jesu ay pwede tayo, inori tangi niya, inora ba Jesu ang. Ngaya, ito kung tigi buwa, sinogin dia. Oh, ito kung teka na, sa boy panara, o sa wariga, tuwa na uwa. Yasan nora, aron dawawatan tautur na kiya, awa meta. Yay kubita. Oy yakarawan nori gay Yeswa ndike buisua. Oy yakatayin ka uringira tiki buayo. Pat Yeswa epon nori pain ka bene. Aki adabay to wana. Ayaki kuna noraki. Iron Yeswa. Tariwa mano aratara ngaira ay ko omata. Yay tokina. Gay kam taray. O si tokin na mi taratara si tio ay buku ayo. Amagi mga kunari kinora ari yakuna. Yato kinapami taratara. Ganas tara na bet. Mayo, o si to kinapara taratara tioraitan. O yato kinapara taratara tepayer sinoria. Meteswa tekinaki. Enori pain kapene. Kose kay Jesua. Pat Jesua ay omnipresent. Ero kon tabo ni kapene. Aki tepay tuwana. Ayeki kuna. Ndabe me Jesua meroka kanakam nora to ware yobi. Yobi. Kapara upure to. Tirato pa yari kilo niyo na. E pilina ko ay kan ni kina tirongorong inebe. Ay na ko ni kapangakanto ka na. Ay na ko ni karabe yan da kay buke. O tirato pa ito enoria Jesu enoria ba karabe. Yon ay kabin da kay buke. Ah karukuha de buka. Ako kabin makain da kay buke. Ni katayen karoy survival skills. Paano ko na ni meron mente buka ni me hapon na kikuna. Ibuki na pa Jesu etimme to nora yona ikabin da kay buke are karabe yai. Yaki kuna jomata ni karabe may matan Jesua. Jesua erang inorabe na iron mo si pangara askarigan tayo inorabe Jesua. O inorabe Jesua yo. O yang anira takanta nga. Pa Jesua ari inori tangi sibuni tirera. Pun Jesua ane ayaki mataki na kon merakia ano mata. Jesua na ben de meto mata na yo ano mata. Ingenki ay menra takanga ari rin nako inano na tariwa mano. Wasan to naging tinawawa terang ini men. Kaya kote meto na mga yan karukuha da bungay. Kitirato ba yari ayaki de men na anuri ay rom titayay. Jesua ayo ipenen nuri pain kapene irura. O silang inikakapay yan guys na komenta ng Mauria. Anong upanana inanon na nateka espagin titayay. Pasinaginayay Jesua. Pa Jesua inorabe. Jesua sitoro irona inori pain kapene. Apun monto kokoro me arun na taray yang aira naratara no meta. Ita ku jereru. Tenebi metenua atiki tebi me anua towa na wawa. Ito ka metan towe yoya aki meku. Tukora kini ka bene awayo wana tekan pere da Jesu iron tebuki jereru iron towe tawita. Jesu yeki nako meta na meiru tukora ke giye hanganga. Antain chona bayo hayaki anakanga. Sibuni terera yeye yakanga monte bubura kay arawawata. Ako ro ni kay yakanga me arakanga. Pa akay lagi metakay ngatere. Akay lagi metakay nuay.
Oto kaira kiri meti sidinga ki metirana kanau ati bebeire. Meti sua yon na igubita. Ngaira na bentita yai buniyai ra kanganga. Me berita Jesua eta emena metau yoya ki yai kanganga. Kuraki ke mego, kuraki ke uruaki, kuraki aki te pai tuana e kunan karigia pa memer. O Jesua to kametana. Eta ku ware ka benente wana cho na bayu. Te akan de pekau te bi mene meu atenua. Emena metan tuwe antabo nako. Awayo tirungorongo amon takakukure na koira. Jesua kam kabene amita na komentar meurian te tabas ayon na natabas. Pon Jesua eto kametana ntabo ni kabene. Away yang anira takanta nga pa Jesua e bubura gairi na konaron na bayo. Jesua ngaya tau te kana ron na bayo ka kuna nori pain kabene chona bayo ibukina papon ngaya Jesua ikari ka karawa me on nabe. Masa nora to wana takabotau. Masa nora takaro. Takaro ana magurin tayo no koyek doto kin tatara na sina. Mewatana merawawatana ari mena yai. Takaro disina hiti meto ni mena yakun na sina. Hiti meto tatara na sina bantitai ari nora yai na sina berawawata. Ditai nora yai na sina betang. Ditai nora yai na sina. Bayag ko na wasya o te karoyo ya pun weko na ben kos tapi karawawatan na sina oy pun nan na peron Jesua asina komenta do mauria at Jesua na ba ari emena iroya na sina age itireran tio de demens amasya nuringa tirong wala karagina ni yaka o singana sikarawiran deden kangay ni yaka sagi ngaya kanwana ari no sina ko yey deperita ari nakakan itu buatan nometa. Niyaka na to robunto wari apiram. Itaray. O tapay yeri ki itaray. Iya ki kakariki. O ya kadiya yabuna bena mesu mena to wari niyaka. Meta kabuan bay. Paniyaka iya bikuko undi tayan. O ya kadiki. O yeri ki nasina demane. O ni yera ki ngari atak. Ngai yeri ki nasu demane bundiya ngon nometa. Eri ki na beirora. Gaya rin kinasuwat ang mani. O yagi benin tara, kakanaton, anato ka rin itaray. Ano yung maguriana, matirato pa yakaroy ni yaka. Yaka kubera ni itaray. O yakasukuan na ron na. Payataya, gaya rin kinuna, nasinat ang mani. O yataya na benigay, panasinat ang mani. Gaya rin benin tawi, ano pa yung kapen, ito apiram. O wahan ito kwawa. Mani taray, yunurayo. O tira to ba yerik ikipera kinanon dihin ni tara yo erang inun o to ba ye koroya ya swang apiram perang dihin kana kwa na turuare menasina karawaya ngoya o ya kana kwa kinayay o ya manang anayay mes ni men no to kanan nasina aya kitaw perang punna ko nikakaya mew na menasina ndekawa ari ikirarwa niyay ge mananga ngaya menasina warere o sina kariniran na nakaw niyay to manangan siya baba gerang darwa. Hey, aki chama tayay, aki chero kayay, kito tini kitirana, ano kuna hindi kayay meuna. O niyay, imana nga metirawawa tayo bukin na payay na sinayawaririk. O tira to payay rik, diakirik pa niyay, etang, ikukay, o imeraki, o irawawa tan disuwari ang nagiron na nato ka. O ina ko metimmeraki, o tira to payay na ko niyay mangaya, ina ko nabimetyon ni magi payay tiyaswa. O to payay karoy niyay, itime tuantang, on wera kitangin na kon Jesua, nibusiya Jesua, on tukin detay. Oy, koses ni yaka. Oy, tagwan na koses. Ang kanura na koses ni yaka. Ni kinahakin Jesua. Gita tangtang, inuraki, tangin na iron Jesua. Oy, atay be kakaki ron Jesua. Oy, tagut yakan na. Kari kani bay tibi mo anu, tibi metenu, oy tagut yakan na. Mangayari haran tuwa. Kaparaw po rin, nakagaya sa pusi panara, tuwa na uwa. Mangayari tuwa, hari di sate na koy na, pat Jesua ayar, Jesua matay digi, niyaka yara na Jesua, hari ito tangtang na koy na, ririta na koy na, suwanga nakanganga pa nakanganga, ikanakuwagi, o yara na Jesua, pangaya Jesua matay digi, tariwa mano, Jesua na Jesua matay digi, ano ori pahin ka bene, ay kapen ni menairuran titabasay. Tira, ami kangangan tayo.
Aya que até de missionário. Aya que até de menna. Ai me na Rome. Taru hamano. Trami kangan te tai ai. Terongorong ai monta ka kukurei. Ganake anora merakim. Ganake anora kanganga. O Joshua enora te pai. Ane me na Rome. Enori pain kapen. Enori pain kapen. Eta ko ra kauwan kanta ninga kira kauwan diri. Joshua ikakawong. Yaki kunan katanna ko taningana. Ngai kana yan ang ngebo. Don jamata ayaro kon susuangay kay nanona mensuangay kay nanona. Anta betay yakatanna ko taningaw ay yaswanga. Akia. Ngai. Joshua yu ekokoro menki ekokoro mengai ekokoro metukoragi akisipuni tirera demoni neya. Joshua yu etekinagi eteimetuan kakawongo. May siguro-gurin tapanan so na bayo roya no matan ka to bibia so na bayo ay penen no tangian ka pen merwa ka ayara na Joshua ayo pa Joshua ay iyong upanan ka pen Joshua era in pupura nakakaungo eta ko tigi buwan isu na ba sinawari ki to wana wowa iyong upanay ani bubusi bu kaya mayro Ibukin cero aya kiriai, ada karawagi, nakoya. Ayo benan Joshua, ayo siroya, ano amat ay kitirera. Hindi tayo ada tora kita kanga metrawawata. O tira to bayari Joshua, iyo ngotangiya, iyo nori merakia. O tira to bayari, ite kina kay Joshua, bayara. Yek sinori pain kaben Joshua, yek sinorabe. Mete kina iyo ngona pe pain kaben. Iyong una papain ka pene. Ang kana iyong papain ka pene. O teginak, iyeni kuri ni karawa tapai. Ali iyong kay nano yay tiyo amata. Ane tameruan aswara astorhirona. Joshua iyong tayan tataro. Aki ano ko mentemeraki. O ano ko mentemeku. O antemera. Ndapitay ka na ko memera. O erikirom. Ho. Yagi ko na ang tataro pa yapon memera. Mga ya Joshua, irang ngunguri ki tsaka kin tataro na pehan. Wanta ba yarang kakukurayro na suaran tita yayo. Joshua, penen nungun pain ka pene. Ay kisipenen ta pikira kina koina. Meron ka, kala sinori ya sibuni tirera. O nga naroon basyo kina konti makuro. O tirungurung wate makuro uwe, ko taro nungurang ito kora kay. Bato kora kay kiyamet ito paro, ikinaiya. O nata, Aroy ito kora kay pangaya na pe roy yon ay gupita parang inikakawag yan de puro roy ari karawag imerenan na yomata ari yote ba mete para ang kiyemet ito para ayo ay tira kita para ti menne po ay pitak yan ayang ito para ayo tagu pa enang dia ini keta ki aron pain ka pen pasibuni direra pon sag dires ari ay nimena yon ay gupita yan ora kito kora kay peyerta pe ndabe pe na ko yabutan nona O to ba yari kinunto kayo, yan na wana. O yata, nganaro na pasikasuku yari kito kora kay. On ka kamay siya, on titay tuwana, ana mga kaira ay kubita. Sa karaw at makurin ka warerege, on ka memereya, sa siringiya, sa muan na iya mo ay yakari mo mane, sa painikiri niya, o sa karikiya para toro. Pasinapun ko sa na kuya, papun sa lora to kora kay. Teporo roy merinan yote pa metemuan para, ito kimuan titay Yesuku ay kubita, papun singaya, o itirera enang hindi kipatituro. O atang tukura kay. O ang kiatang kikayo hatirata pa yerik. Diyos tinako wapi metenua. Damakoro wawa. O tiki wapi metenua na kung wapi mewa sa warike. Tuwa na wawa. O ang kiapa ka na ko po nga kiasa kikay. O metuwen na ikubita. O ikin daw asipun itirera ipukin tituro na o watang. O era kitangiya na kung Joshua ipukin tituro na kiya. O Joshua iyong ikin rawaya. Iyong rawawataya. Marakia, yung upain ka ben, ay kaya penin to na kiyay. Wanta pa yarang kakukuray don Joshua, as ito roy na, tatapas say. Ito ako diyero. Tinabi mewa, tibi may suwa sa warigan, busi panara, tuwa na wawa. Abibit ya ka na roy ay iyong Yehowa, ay kamewiya, menrawawatayan ka ben.
Dira de bai eskarawa ki suanga kai Jesua ye ki kona nikatan ko taningana mayro ya anomata ai ke vivetia. Want the good news na koira Jesua yek sino raben kai nanora. Yek sino narakanganga me itiakin ka ba Jesua na ko yespuin itirera. Yung na ba panayang kana atang na koya. Taruwa mano. Hayo Jesua eskuna antang na koina. Ni bundi ya rakanganga. Ndapeta ingkana yei merakira. Ndapeta ingkana yei rawawatara. Ostang dia pa sinatang na ko yara kar. Sinatang ya ki yora. Sinatang na ko yei kura-kuraya. Me sikaw nga. Inanunsyoni me kinti tabasay. Pa sinatang na ko Jesua. Chomata ki Jesua ngaya takabenia. Ndabo ako kuna sipayay rawawatam na ko yun. Bay chomata ne. Irang kaungo. Tapay yaro kutang na ko na ikit Jesua. Masan no tangin ni Yana. Ni yey iragin ko rakay. Ay iragin ni mataya kina rongon jay na yung kanay wawari kya. Ni yey yapuntang oragin ni meragi payay tapay tangin dia. Ni yey tangin dia benari kanuana enakariki. Yagi kakariki ni yey. Ay yang anak kita kari ko ini paubuakin nanona. Ini ki barawawatan nanona. O tira to ba ya koroya ni yey. Emosiki apa enana ko nanaus ke umantuwe. Umantuwe inanon te pai parang anas karawan yang oya. Ponte tempora. Te tiran. Te kanga jauh sa ni mena yey to te iponga. O te iponga te tayan to ware O ni yey yak to knusu sumaka nanakon. Nakon nanaus to we nanako ona o nanakon tatar mauri. Nububusi anak nga dito nagyay ni Yana. Tapay yari ki. Inanon na natay tuwa ang kiro kong tataro. Ay akawyagi ron. Tipo nga kiti timisinade. Ari eri. Ay eri yapon karawan tatara ni Yana. O ni Yana tapay yakaraya. Yan ako rarikina. Ay ikaturo bubuwa. O tapay yanurya eri. Nayay esi kakamaku di tabon Yana. Yaki yung banana. Mangkinora ayo to eri to umane kiti pong ari. Ari tararwa ti to man buta gari. Yapon mo sika na betyakan ni bemenging. Ngesang kayo yapon na ko ina. Yara kay ko po ko menging. Ebukin na ni Yana bemenging. Ni Yana yata kung nakon to eri. Yara ko bukin am to jay ni bemenging. Yaki menging. O yaki memenging. May na ko may kay pa isipara wawataw. Isipakay na no. Nakunto ya, payay rawawataw. Yes po, gana yung tuway. Tuway, itangi dia, benong ko na ba natatalo ni yay. Nani si kakamaku di Diana. Yagi degi na dite ka mesi kakamaku di Diana. Ay si pamain ko ano? Si Maruro, jerong-rong na payo. Garaw auriri pa para na kunubuwa na su. Yan tabo kayo. Si garaw nakataydik yayo. Garaw ya pa nga aratataron imahin mesura. At irikin karawayo baybukin na panasuwari ni Yesita. Yangan ni Sara ba inakarawara tan meudi inakai nasuwari wari ni katipina. Inakai daron na tan meudi ngai inakarawat tataro to busmayo apain gaben. Ay akarawat busmayo ni wari. Meron ko tepacha din ang kaukiran ti tataro. O sabi ni kamaki metara. O tinato ba yari ni Sara adi nasuwari wari. Yapon si tataro na esi kakamaguri diana. Sa siyong ona pa kapenena. Amen. Iragin na Yesita. Ari na suwari takari mo at jain. Ayat ako. Dati, iminang kanya mang kaira na pati talo mauri. Di antay, ni Sara. Aswanga. Penangag taka, enangag kawari ka pana. Sinongo na panana. O ayuro ito ba yung natin. Itangin na ba ni Yana. Penabubura kayo panana. Penong ro ito ba yan itagin na. Maniyay ito. Yagi. Penikaw panana. Isi te manivi aran Jesua, andi ita ki met Jesua, ndapon dia na. Eksina ko titeka. Betira to ba yerik. Kamata to ba yerik. Ika nga na teka to we eri. Yes pahatay ba antay ngaya. O ikeka ni Yana ita ana. O Jesua, ako tapon dia mangaya. Ndete ko mangaya yag yongo. Yongo Jesua. Ay nakaya tabay ko tangi dia. Amen. Want tabay amon ta ko kongora.
Muanta ko ngora pa. Ndapitay. Sita ko bangka na sapun tete na ben nakasina ko panara. O nga ye Jesua. Ya kiyo mga ye Jesua ipon ko sa ikay. Ingen ka nakuha kasina ko si teka. Aya nongo to kurakin merakim. Dangim na ko ina. O tira to ba yeriki. Ya tayo na ba Jesua. Ya tayo na ba Jesua. Masa nora takabutaw to wana. Jadi ngana iya kura kaintang. Oyatang, meyatang. Wag ba nori anakaru. Mentita yeri tang o tita yeri ong anakaru. Haki gunan ka suka na siyari pena kura kaintang. Oy napakagintang. Apo ni kibedi na ben nanaya ntabekia numano kaya niyangoya pena punto kitangina on nangan na raw nano na ari takapenya damerwa ena rawa kay tiyari na kitang. Oy pun nano na pero yeron Jesua astoro irona ayo. Jesua ya toro na beirona ay tangina ba sibuni tirara na koina. Han roy penan Jesua na koina na. Kana nori rang kana sitang o Jesua ya pun yenu kuri na pena niyangoya pe ina tuki kaina nora. Jesua mano metaru Jesua yung pain ka ben. Ndapetay ato sinakunan ni kangay sagi kunan tataro sagi kunan rita ki met Jesua bagay takanganga how de misina nga na tataro irang niwi katiki ay puni pedi ki nongo Jesua na tataro pangane tataro iri ra panana metinanteka parang inaman mirakiroy Mangay sangana kita kanta nga pa Jesua ikay. Ngayang kana yagina ko tangira mesipon kay na irora o suwiri kini kinanora o Jesua enora ari iburora. Enora ari nanora. Ari yakinori Jesua mata. Yatay manivin na ratataro ay kihagyo sinako. Ayong upanan ni kapene metang ni kapene Jesua. Itaku takatenunga sibang Jesua yatatay. Ngana ko mo Jesua ya tatay. Nano na, iti na kay Jesua, iyag sino rabe. Jesua, iyag si kakawo mo. Jesua, iti na kinab. Iyatay bahin ka bene. Jesua, yu iti na kinab. Jesua, omniscient. Iyatay bahin ka bene. Muan tuwa na wana. O kita ba ito wana. Ako na, nakitagiron jama tayo. Meron kang kitete, iti ba ipara ka. Muan dikin, iyatay bay, pun mekakin Jesua. Aw! Getete tabay para nakakinayo. Ipukin ang banggan ako meka Jesua. O Jesua ako na nangano ko tiwana-wana. Paano ba tiwana-wana? Ipun natatay Jesua. O kita ba tiwana? Ako na nakiyataya Jesua. Irangin ka kukuray aswara astoro irona. Yaksi no arabe. Yaksi kakawa mo. Mangaya yatatay na ba? Yatay pahin ka ba ni? Atau kutiki buana Isua, yatai romeya. Yatau mana mana dia akan tiki buana buana Isua, yatai romeya. Antai yatai romeya. Yatai pain ka buana akhir di nana isubuni tirera. Ingat dia ya buat diri lagi. Jesua yatai ya napa? Ya natai roy Jesua. Tapi tai, oh ngaira, ay ka hamata. Sitangira Jesua pasti nakaroy pangat pasti narekirin. Tira nanon na ay tiagin na. Nakamata hata. Stangina Jesua pasti na ton na pangada pasti na regirin. Arangana stangina da baito wana. Pena ataya may ruro paskay na noya. Pena de kirura o sa ton na nabe. Sa ton na nabe. Makana ya kiruro ko. O sa kikir ka kinab mendo ni mekinan. Jesua yatay pain ka pene. Irang ini menti yamin ay nanuna sipuni tirera. Me Jesua yaya natay. Ndape tayo ngayon siya no kurin ako naratay. Me Jesua Ano titay ako nakakabayaki Ano titay kukurayay. Ano titay ni kakiroy tikanga nga metem merak er kumena inanona. Ay nangan ko roy. Ano pun ngaya ako nakukurayay memusu mekanuam o saking memusu mekanuam me inarangan ako na kuya na ba. Kanda dikim. Kinakuya aki akay nanuan na ba. Takakapayaan. Iragin ko kongura tirong-urong. Ay tagu tikibu. Are tereru.
Tabuwa tenua. Kapara upuri taku yobi. Wabi metenua tabuina. Sabosi panara. Yatai manakau ni kapene Jesua. Kamnora ikai te kantan nga yobi kakwawa pa Jesua. Ari toro irona, ari kakani mekina koina. Ingyan kia katagi to wayo. Karena kamnora te maguri pakari to wayo. Ngayon nga nasasipari nanon takatagi. Asatan na ko na mayroon Jesua. So sinako na mente karesa. Sa akin na bendik ngayon pa. Tira si pangara. Si benin ka na ko isipaka na mente karesa. O si kiri kagi mente karesa. Nga nasasipatona ki. Inanon manangara. Ari sikiki yagay nonimek. Mayobi. Yangen katagi. Ano ko tahan ka nga. Tiya kinagpamangaro ko rorona. Kitinimen. O tataro mangaya. O atang mangaya. O agme metam mangaya. O akun kay niyan. Tukun kay ndawawata. Metuwe yobi. O tiya ito ba yarik. Arang katayan. Kau nga tuwe yobi. Nikakaw nga. O amang arik ito ko kay patahan. Kahit tara yobi. Suangat. Eroy day. Ako nang tanda ko mayroon tuwe. Amang arik patahan ka para na ito ko rin. Ay gero ko. Paana kau nga yobi. Una ba yobi. Hari emin ay rin kino. Kinana pa Jesua ayo. Payata tayo Jesua ayo. Yung mga suang ay yobi. Ang dede buwa ka suam. Ayo ngayon na tayo yari kirura. Ay ka ometa. Matirong-orong waya kakukuray Jesua. E penin na tayo nakunakuran ka penin. Yata ipahin ka penin. Aki ito uwa na tamana ka ayak tayo Jesua. Hawan rin kakukuray. Yata ipahin ka penin. Jesua story rona. Ita ku derero tabuwa tenunga tibi mewa. Bayata yarura. Nikarawak. Yata yarura. Ibu kina bangay at sa karoida. O ayo tiki buhay ng tatangi dia. O ayo na betite kay ng tatangi dia. Merwa ka. Erang inurwa kito kora kay kitirera. Nanamaguri ay kubita. Meteso ibu kina ba yata iya to kora kay tirera babun ngaya karoida. Warang inurwa ki. O merwa ka tibay pare tekinira. Nikaputa wira ngayra ka o meta. Pag ngayra ka ngayaron tinan manggo agiskarawa kin buka-buka. Patitayay. Ada sibaka kin titayay ada baka te manggo. Eto buka-buka o irewagi. O tiya to bayari aki jama da kunan karawa te manggo had mang punosya kin katome. Inana kita manggo ne urwa kyari karawa men te buka-bukaan. Ano na ko nanganak iti sa karawa manggo. At sa karawa manggo ani na mga anayin kabuya. O anayin mga karoya ni Borikia. Nakon alimay mo na pena mga tiroy na no kita tameruan. O ane bukin na Jesua pun ngaya di mo na karikira men bubun nanta. E karoy na men buka-buka pantita yere surwagi. Abun ngaya ana mang karoy na beta ipahin ka bene. Masa nora di taribon na dis to di iPhone na di Samsung. Kanaro na baurwagi. Kanaro na paro ka. Asubun na gikunan ka ugi. Metabaya sinakaroya sa kunan ka ugi sa kikunan karoy. Metabaya sinakaroya. Sinakoki taribon na kay nakon tiona. Kinakon te kampana. Apun ti Samsung o ti apu. Papun singay kunan koki aron bayakan. Way pun naruya na pemehometa. Ngana uwag yometa. O Jesua ya tayo yometa kan papun ngaya karoya may muanya. Wahan tirungurung wairang kakukuray. Jesua sitoro na yek sinorabe. Jesua sitoro irona yek si metairiki. Jesua sitoro yek si kakaungo. Met Jesua ayo etekinaki ba. Yun lagi dia tatay. Pai bukin na pepon koroida o yatay pain ka ben. Pon si Jesua ayo tante pai ako mena inano na ay mena inano na. Yo tante pai mena inano na sipuni tirera. Ingyanki agyo tayo Muhammad. Agyo ta nam kangangan natatapay ko inano na. Mepon si ngaya ayo tayo bukin na papon ngaya koroy ko. Tariwa mano. Pon si Jesua ayo ta. Pon si Jesua ayataya. Arakapenya si Panginoon titayayo. Ay tagutiakan narakapenya si Panginoon titayay. Jesua yang atino mata. Sinori ay kay pasasan nataben ng Jesua ayo. Pa Jesua ayo inorabe. Ikakawo mo. Yatatay. Ay ikan nang atino mata. Yayro na tamaka nang atino mata. Ada sinori kay pa Jesua sitoro irona. Jesua kay no matay sipuni tirara kay mentapay ni kininag. Jesua ay omnipotent. Muan to kora amuan te maka. Ni irona to kora ni kay no matay ano mata. Ay ta ko na teka. Kakao mo. Ay ta ko tabay para. Hindi ki buwan wanua. Kabenes pangaran ti tayay. Ay ta
Iruo pannakamewia may nanon peya yay gubita. Iruo pannakamewia may nanon peya yay gubita. Dira de baya tekin na kay Joshua. De baya karawan tekin na kay Joshua. Enori ya kanga to kora kay. Yung tangiya. Oya tay peki eriki na koya. Ayaruo pannakamewia may nanon peya to kora kay. Ay nangangania tiaba eranga mayay. Anakaribete men Peru. Dira ni memme me titapo mero. Esa ni pedi tayo na koye pena kaidia na koye. Enang kana koye men titabo de menga buak koye. Mena ngania titabo na kukurei ye. Owan de tabaye mo ta kukurei. Yesu ayo yeksi kay no mata ye na be amata. Men titorona ki men te maguri na yeris puni tirara. Me te yakina ki e kay no mata ye na be to kora kay. Men tioni meki. Ali asan pura pura yakiai. E tioni meki han ngai na be. Ena ka boy me wia. Nte me ware mina. O Yesu ya kasina koye me ye. Atau wana anam magurin gosin ako yeto kora kay men tioni meki na be hake sagi si men. Tem magurin karawawatan ako ya. Men uruakan ansiya amakan nan siya yay kubita. Awayo tirongorong akam diyan na taya. Banga nakamungo tinandikin kaya kita buina kaya kapakay. Awakan na tinantam na ikanaro na bakam nuri. Akam muringi tinandikin kaya de karoy tuwe ay kita buina yon ay kubita. Tayo ko ba karoy na ano na. E karoy no in tabo. Ay inauripigay tinan nan say kamay sina ay kada buina ay kan. Ay katinan naswa. Patumon ba i kararaya takaranga tinayriwa. O takarangan ni dia kina yakwa kina yon me kito kora kay. Bayay diyan sa amin na inano na akatya kita amnay na inano takarangan ayara na ni yabi. Ano yay na yakwa yay kubita. Metukwa na ba ayari kiro yeto kora kay tinera kay. Paniyabi ngaya kakatauraw at timeriki met kaubay metega met yamarake met moy men takarangan. Met Yesu at tinata ba yakroy ikapera ka takarangan ng tirara. Audiensya ni yabi iyagi kuna nuri ka tirarari ni mongkoke na kontiran na aisagi on kamewa ta pa yamew reading na no na. Ikose Yesu abeto kan kay kura-kura dik na kon ni yabi. Na kon diensya ni Yesu na gipakangasuna di birog. Ay ginagi diensya na pa ni yeket. O tira to ba yete kina ni yenne kanga suna ti birog. O Yesu tira to ba yakoro ikaro ko itinani birog kamay ngi itinani men ke itinani birog. Njero aten sayo yeki kunan ka to kiya na be birog. Engengi. Ti birog. Kana ko karawi nori ba yakan ni ikaro tiro. O tiro ako ko wana be to kora kay. Pa ayo pun kura-kuran tuwari hewara. Hewara ngaya jensari asuna kanga di kari. Atau wayu na yakwa yai ku tuwai asuantai. Ayang atiota. Metiasu atira ba yakroya. Ikaruo na ikupidan gosa bangay yon di kira. Yung ruat yon ni mekina ban. Wakan ni tinan ko wakan ni karang ko. Pamaguri ki koroy. Yaki koroy na kiyakaka. Me koroy be urbe kay makan nan siya. Metukwa met yon ni meki. Yoya ansay kay pa apen ni mena yanwana. Amen? Wan ta kaguray na kon na suara. Asi toroy rona. Ngayari taku tabita. Ato ko na tiya ka tabita. Tinabi mewa jereru. Ati ki puti merwawa. Abes pega akarawawa tagi jomata ay roiding. Me ika mewa tuya men bacon nin ka ben. Wayo to ba yeriki? Jesua. Yata ipain ka ben. O yata irawawa tan jomata. Ay kan ka mewa jomata. Ikatagi nipain ka ben. Ay na pun kayo no mata na be ni pain ka ben. Eta ku ananonori to we itaya. Idang tangira nanonori itaya. Ay dagin kura-kura na natya ka to we itaya. Yon kinagin Yesu ayo. Ay tatay. Ay ta ku natya ka. Unagi megu. Pun raung ko eh. Unagi dulu ni megu. Pun natuam ngai. Nakakura-kura ko. Ngana ikamano ko ni beu. Anangan ko tayen to kan kay kamnora Yesu. Ay tatay ayo. Ya tay pahain ka bene. Ayro ni tay yara na Yesu ayo pa disanga to kora say bubog o disanga dito kan kay ngayari swangi atano ni megi to way tay pakam nag bene ni mego. But Yesu ya tay pahain ka bene. Ya ta me mera mo ngaya ko nandi pa saka kora ko. Ya ta to bay ako nang din na ko na ngaya ko nan tabi ko ni benen kamao ko may. Ya tay pahain ka bene. Anam maguri Yesu ay ta tay yo si tianga dito kan kay na konchama ta erang paka inano ni mane hirong tuwari pa ka. Nora tatan
Tatan ni tatang irira, pasinagi to kanagay. Sinamet, met Yesua tang irira, pasinato kanagay. Yatay pahin ka pen. Karena si karahuan niyang wa, anang mago di chome tadi sa kami awi at anong maway tari. Uwayo de life cut. O tapi tu way yang at instruction yang at iriri na ko iya. O meta kaya na waway tari o inonun to at swimming pool. O swangiya. O ay kay pahin ng wawa. O ay yarom ka na kunebin ako. Kunebin ako mentita buhay. Kunawera kay may kay. O kunagiroro ko nari. Pari inano na. Inanuri kinakunay. O wari may kikay inanuri. O wari ko na nang kapon pa yay. Pawari o wari. Ayo tapi sa kamew. Menti tayo yun, wawa di sa wawa, iman nga na ko. O, iwa, di ba, yasan na iri na giron di sa kamewa yu. O, tira ta ba yarik? Ito yakin nagigay pa to wayo. Yak siya nga dinirin kamewa, meti yakin, bangkanerik, yung takabuan pa yung jama tari wawari. O, tapin na ba to wayo? Yung mga Mangkan ako rin. O, yakasiku ko na ba narom? Yaki koroan ni Jesua, ayo. Matinato ba yakoro ya Jesua, ayo. Di tayo yero ko uruwa, di na yari. Ako rin kintakanga, o Jesua, ayo. Even ako, eruan kami ako mayay. Wait, the good news. O, tinurong nga, mantakaguri ron Jesua, ayo. Yak siya nga diriri, may karawa dem makuri. Genori ya subuni tirera, ere niya. Gya pa ka subuni tirera, eruo, karawa dem makuri ni kami ako. Ngayon na ba? Sa Sunday rin ano tangi na to uya pas nagir kinta kanga makana sina kinta kanga yata da magure rin mina Jesu pa tiraro na nikipera rakanga hairu nikipera harakanga taruwa mano tira ako na makin na o ay na makin na eke yata yete menna tira tirawawat ako na makin na o ay na makin na kuna uri nga to kwa wayo asiri yakin nan titabe sayo Jesua orabe. Jesua ikakawong. Jesua iatatay. Jesua iyanga tinomata. Detay ada ko kay nano yeyay. Ita ko kay nara detabe say. Kung nakagirawawatam yon tuwe. O inabuogo ko men kati meto ako. Ita ko rin na tiya kay tayo ni mabi men mewa. At iki wabi mewa. Kung nakagirawawatam yon tuwe. O inabuogo ko di metok. O kanta nga pataming Jesua. Inaringin kami. O nanganin kami takanta nga titaba sa iyo. Pa Jesua ako papenyam tayo kume. Ni kamera kanukam nungura. Ano tiya kan kami. Kapenyam tayo kita na miyangam na komentar mauriyan titaba sa iyo. Nagyongiya tayram. Nagyongiya kanimesum. Ibukin Jesua iyo. O Jesua. Iti nora takanga ko rin na ko inano na. Ay ata dabay ako na koroya na ko im. Ako na tikiroy ay. An ka inomet ako ay. O kanta nga patamin ti aso. Ano Ronnie ran ka ben. O sinakakapayagi. Inon ni kiran nawa ay kay mina. Akam nakapaya. Sabi na ito nga amin. Tuwa na wawa na ko. Sa karabatis pa nga, sa sandang anak, hindi tapos sa mantamero ayo. Patiraro ra, ni kinaro Jesu ayo. Hindi taparo ko minayay. Sa kakuha pa Jesu ay, pundi matuwa na ba? Mata na, taninga na. Nakunupahin ka pa ni, ay ko tangiri. Sa nakakas pa nga ra. Hindi tayo yun, tiyanin na ito korona, may ruyari kikain eko sa hope. Sa abusing kami pa, makakas pa nga ra, kung nami ito korona. Ay, minayo. Asan na rin sa busiya pati, sa kainira na pan titatar. Inanon tayo, kamra po.
Test. Hey. The storm raged above them. The disciples were afraid, for the waves were high and the ship was tossed. They could not find their way. Then they called the Master, saying, Lord, save us now. He rebuked the winds and the sea grew calm, and they all wondered how. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the cloud He sees clear sky. He speaks peace to the raging storm when peace could not be found. He already sees the rainbow. We see only clouds. Like the man on the TV, I have fallen God in prayer. When it seemed to me all hope was gone, and in my deep despair, I remembered what the Lord said when He calmed the troubled sea. And I know once more how He sees the storm. And praise my child God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the cloud He sees clear sky. He speaks peace to the raging storm when peace cannot be found. He already sees the rainbow when we see only clouds. And when the storms of life come crashing and to cover me, I can feel God's arms around me, and in this place, let it be, let it be. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the cloud He sees clear sky. Oh, He speaks peace to the raging storm when peace cannot be found. He already sees the rainbow. When we see only Sa kainira, sa Diyo sa kainira. Kura po kayo daw atwara mantamaka. Unay kay ngayon na sim na bes, pa ini naging John na ba yung tuwa. Iron nam kay di bay. Ada katayan kan nekino ko na ko tuwa. Sagi ko na iwatara tuwa.
Hindi ko merangay dahil kasi rawawata. Makurapan sa pangara tuwi ang titapa sa iyo. Ano ko sa iyo ni kati penam na ko'y natuwi bakwa kinaruwa may dora. Hindi tayo iris kataki. Hindi tayo iris bain kininak. Hindi tayo iris sanganak itirawa. Hindi tayo iris menera. Hindi tayo iris sagi ko na yain tete ni kawai. Hindi tayo iris sagi ko na anak ko na ko yain tuwi. Hindi tayo iris ito kaya tata mera yung mewana na makura-kura na gaben. Ang ko'y tuwi kuhan na ko'y konurira. Kung upanara. Kuatay pay. Tinano, doon na si Maria Yesu Cristo, arangay araw ya, oras sa kamyaw. Amen.